27. oktobar 2012. Jedno malo golubarsko druženje kod mene u Kragujevcu, kod Španca, sa prisutnim gostima. Dejan Nešić, Paraćin, Mika Paraćin, Zickoni, Zaječar, Meda, Kragujevac, Karić, Kragujevac, Mile Fantom, Kragujevac, Dule Ostružnica, Bine Zemun, Srba Zemun, Bačko Zemun, Predsjednik Saveza Šule, Kragujevac, Mida Kragujevac, Neša Kruševac, Murić Miloš Aranđelovac, Đorđe Radišić Popis Topole, Marko Vasić Rekovac, Slađan Zaječar i naravno Bule Vladić Pirot, Jaca Kragujevac i ja Kragujevac.